Eye breso so a ye bom pai se obonefo ne hihye ye ewo damu ni nyina mu no obonefo ne gine to biara ye sen wo Yesu demo. Sompa first service enye radio ni TV program kweke. Na ye program anyame tumi ni adanse di echire. Enti fa phone na obeso fa na phone na fro bi na obeso fro bi se on join Sompa first service. Sompa first service is all about committing the whole day into the hand of God. Gather your family members to join Sompa first service. Tell a friend to join Sompa first service. The Bible says we are not fighting against flesh and blood. Tresem senye ne hunam ni moja na enya. Enti Yesu kanu metua sempapa no tinsia yimwa duasa enane se o se debia ye bodin se dano boni amane dos wotanimu. Impenyufo sa adete ne yantia semponi a yechire. Ene adechi ebusua bi bobra ebusua bi tinisio. And so what the erade no wabusua no edini ye. Ye ni bi na koda ye and so adechi e wentimi ansore. Hospitals ahodo a ebiguo ene yare mpaso a ebida no adechi ye na ebi entimi ebi agyaemu. Ebi aye nyame dia. And so what the onyame abon ho ba ahwe wo so ahwe wo mas wo ahwe wabusua so a kire se erade no wo edini ye. Mema wache ema waha ema wajo baby bi o hweye na otie ebia. If say sabre US ni potem kofa Canada no eye midnight. E bowra Japan so eye afternoon. Ne bowra eye Oman kofa bia ye friend say Dubai ni potem ho nyina eye mid morning. Na ye bowra UK eye London ni Oman Ghana modia eye morning. Eya for smartphone no eya like Sompa page no make on Facebook eya share link no share the link na uwie nso so abomode say ode o comments baba onyame ko prokono ade yenenam ayentonko onmara eyo onyame dada na ne edinam. Yes. Adom Nyankopon dadana. Yes. Abraham ni Isaac ni Jacob Nyankopon dadana. Ono na Sompa first service yedenenam. Enne mamenchia yane yawfo nyina memma mo achema mo ha ma mo ajo. Ye chacha mo wasafo radidemo. Ebi asamre oteka mu a ukwa adwuma ebi so asabre uwa adwuma ebi so afe na wasore ana oda ompaso ana sabre wo fie de meka cho nyina se ye ne womom enkanfo Awurade din ne ne kase ye be kira Psalm 92 so verse 1 and 2 Psalm 90 so David nyom no meka David na meka eye Jesse ba David eye nyontofo no de oye ohene no de ankane no no ye fulani ni no de Awurade mo bruhuni na doye son so de Samuel sra no se ne hene no ne ho asem na meka no pe yenti nyame asem anyina so fa mompa Eyese oda Awurade ase. Eyese oda Awurade ase. Na oto dwom ma odin. Na oto dwom or say it is good to praise the Lord and make music to your name.
O Most High. Ososro ni se oka wadoye anopa. Ene ono kredie anajo. To proclaim your love in the morning and your faithfulness at night. Thanksgiving time. Yes. Open your mouth and thank God. Be one no na dera dia se wa wo TV, wa wo radio, wa wo follow your space in so ma wani so let God hear your voice. In the name of Jesus. Now watching Chaba. And so among seven a dozen. A be an accident, Obi Krasa me kwabasi say
me kwa basisia me ba me frɛ wo obete menka aso nipa no onte ne kan bi obete ne kai so wanya car accident wanya motor accident wawu obi so yeso die went me ansore enti sen usen hu da foforo se hu ade kyen ne ade san na ye da otumfu nyame ase na ase odwendwuru nneoma bi hu a eya ko hospital ko fa hobra oba obehu se sa enkwa hu hia papa obehu se apomode hu hia apomode na nyame de ama ono esuche sikani ajapade enti twere sem se ye nya wiase ajapade nyina na ye hwere ye kra media enye se meka che so hwere okra o se yare boni ni yade bebeka o to wa also for new moto to amanfo enna sunya kwan so e bi kra so wo kodwa ba accident see ye driver no wu atoyem ye from back obi ni nuamu nyina tika mu e bi na mabubu ebusuya baako say nyame bon ho ban ko de oba se ya na ye da awrade ase a na wata se o Bible say bonin kwa na etiti ye ne Yankopon tem no say bonin no e de ohaw ne amane breye yenti Romans chapter 6 verse 23 no ose na boni aketua ni owo na Onyankopon adoma chede eni dankwa etimna nipa ye boni no na boni owo be for the wages of sin is death but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ye trenya me asem so asra wrade se fon so de bia ya ye okasemu odidimo onomo je ye maje ye yekuna ye yira ye du owo bebre efeso se boni aketua ni owo enti mo na okon do boni no na odo boni no na boni gwa hodo bebre wu boni sere wrado bu ha wase de boni owo bebre wo oye e de boni bebre oh yes de boni bebre oba de boni bebre bi wa no sere wrado ka yen asafo wrado ya bomb pie confess it wrado wan some confess it and what which so Yankopon ya kan ya boni ya mo ya wrado wo de tell you na ma tie ya bomb pie na ba ya cry ni ba dia yo we na ba wa ura so ni so na ko pam fi so yo mu fa fo ra fi so yo mu na fo we jura no e tare fa we jura no e jura we abra no ti ya hu abra ni ya ho fa ni ya ho na to ya ho so so yo na da wo Yesu Kristo do o na da wo Yesu Kristo do abra ni ya ho yo ya ho ma to ya ho so so yo ayo ni sa fata what's on fire and your task I want to say in the name of Jesus. Akumamu, adwinemu,
susuyemo funso de bia ye de ayeti awrade My God. ni moje hwego cover no Yes. onfa encheye. Amen. It's time for the word of God. It's time for the word of God. Yes. Ebra so say yeti onyankopon asem. They say ebra so say yeti onyankopon asem. It's time for the word of God. Sabre eya shelenke no. Shelenke no ma manfo so follow no unti nyame asem no. Ye nyina so eva monpai. Sompa first service ye ba de de bro nyina ne say jai wo haw ni nyina mo ma awrade Na awrade beye. jai wa man ni nyina ma awrade Na awrade beye. ni pepi ja omo haw ni omo man ne ma awrade no awrade ayo eno nti na me ba me ka kire o say jai wo haw no ma awrade we say wona me mo ja mo haw ma awrade eto da baby bia bra boku duru here no ebu wa na yowo ebi ana yo seye anso so ene adanse nkwa ti e ba fidie so a say yes some perfect service adanse see that hour ye di adanse ni ebi adanse no tuma eto da oti adanse no bia oti mu say we ye onyankopon kwa na etime yesa eno nti na me say wo so jai wo haw ni nyina mo ma awrade Na awrade beye. people of God and people of sports. Yeah, people of sports, no. I thought that team who said, team no da form. Because I said, ye ne free man, sir. As we one said, na adane. And the abrabono better you. Amen. Abrabono etime dane. Nyame edane no. Enti nyame obedane no. Amen. Nyame obema ne saswa ma. Amen. Enti ene sumbi a usu no. Osuno su ewewe yo. Yes. Say you usun wo ha. Ya wo say des wo ha. Amen. Enti ene na usu ha. Ochena erade bema wasere. Amen. Ene na woda forma ochena erade bema wasore. Yes. Ansa na erade bema wasore no. Jisa wo jai wo ha ni nyina mo ma erade. Erade ya beye. Obi hwe obi ti o se media ne ye yade hame obi se yade hame ma yade hame kru yade hame yere jani nyina mo mawrade Na awrade beye. obi hwe obi tie o se ne de ye adwumasem o se na adwuma egu o se obi so se na ware egu ebi so se ne mana sei ebi se ne mana adwuma ebi so se ne mana wade ebi so se sunsuma sem da ye so basabasa me come na ye so me hunu ma yi jani nyina mo mawrade Na awrade beye. obi hwe obi tie ye o se nipa wa ye no papa nipa wa boa won pen ena asole tia no nipa wa fra no ntoma wa hye na atade nipa nanka oni atade mponhye nanka wa boa no ene wanya baby ama ene odene na yesi se nipa no o solitia no se nipa no ugu na wade ogu na dwuma se nipa no pese oku no ene nipa bi se onye papa biom ohwe nipa waye on papa ne kwan omode wo na faso ne nsema ebika ene me se ya jai ni nyina mo mawrade Na awrade beye. ade ba ko pe na menim se onyankopon no oye areto nyankopon. Yes. O se die nipa guo no eno an ne bedwa me se wo jai mana se wo ye koma kama kura de ne bede law of nature ene ne bede if say Galatians chapter 6 verse 7 say o se die nipa guo bia Na no betwa. enti ni omene emu o ya de anso meko enem ene why investment millions of dollars millions of cedis and then nipa bi se no wa se na wi kron de na no SSL eto da wo hwe na adwempone about him me se jani nyina mo jana ma awrade Na awrade beye. se ono obi nya asem no se me jani nyina mo ma awrade a me jai de ma awrade a duabo bie no wa so che Papa. osofo na oni nipa
enya Yes. asase so you two for p obetime adwane akoto you were bring for p ombetime ye baby ama na se woni nyame nya Nobody. obi so hwe o se onye adwuma nye obi hwe o se na wotwe bosome obi dan ka so enkrane ne potemu de ime ye mpae mamo obi a nsu afa ne fi ho baby on han dan no nsu afa oni sika no wasan de akohan flat no foforo enkrada so ye hwe se ne boss ye den asofo baby a bidi ne ti beto won kraman mu ha ayeden kuma se ayeden takurade ayeden obi susu wo man foforo so wo kan sofo na wo ja ya ye wo Europe ya ye wo Asia ya ye wo America yeso ya de na ade o bills aguye so the credit hours ahodoa ye de ye adwuma enso kan tua ja ni nyina mo mawrade Na Erade peye. na wotwe me no kasa fa asama matoden say never again. Say ensibium mo osofo sunu ensibium Amen. nipa bonefo no osoliti a ye kan ya no tumu ma obre ya ase no ye nkan ya no ntumu biom wase owo ne nkwa ewo ketenema so na de odo no obedi na ba ensibium osofo etodo no bi nya asem no kana no tumu ko mu a osofo be very careful. Yes. I have be very careful. The most powerful weapon is silence. It's silence. Inti mpanyimfo se bemba beko a ehye ne tin. Also for nipa ye friend na Esther no Mordecai. Omotoko no omokun silence. Ewie ye no na Haman adane kwase ya. Na do susu fa Mordecai ho nyina ne jufo ni nyina na abata ne akono so. Enti na ye ba Sompa first service. Yes men na men ka wano ntum men ye din Ewrade beko ama okono ye asafo Ewrade kon. Yes. And no me no kasafa say nipa bia ye fa Herod be sorry. Yes. Herod be sorry. Yes. Also for yes o hwe twere sem no so one. A free Genesis kosi Revelation nipa sorry o. Edu baby Pharaoh be sorry. Na kwan ode ye na gya no fa so. Ode ye na gya no oman Israel fa so. Sound so and Herod be sorry. Na Herod ebusua na kasa mo ye timodemfo ne memfo so fo ni pebu ho a o papa obeye ni bia bone wo ni tim ko osoroma na nwe franantoma hye na tade so fo person hu nipa ni suban pa eya manisika anama ne nya tumi into obi so odo ena me no na be ko me no na osofo enyini no onye sika no duwachi onye tumi odaso de wachi a no say e odokan odo ento oyiri wosika okunu wosika no odaso do ne ye do ne kuna na chese e odokan obo ye sikenti di obedie ni di obehenti na oso odo wachi ene me say Pharaoh be a sorry no me no ka Pharaoh no sorry no so for Pharaoh no sorry ye no da yakayaka de nkwa no de ye nipa o Yes. so for okum nipa onfa ho o say nipa onfa ho de na ekoso wo abusua no mo so for to me be a sorry wo fi ho e mo ma ne mrante e me maba wa nyina e bia dane akowensafo ensanjam e bia dane adwaman o hwe busua bi wura mu a e monim defo ahonfafo yes bibi e wo fe ni pebu so ase me ye bayi bronsam me bayi me ye bayifo ni pebu o timu se ne kasa nyina kire se adwempapa bia ni tim Yes. enti se nipa no efutu bia nyame asem bia ni ho de be kwa obeye de obefa wo the ohia ne se obese Ewrade to se nipa no so wure Ewrade ni se nipa no hamam Amen. Ose won no ne mo ham no me no o me ham won no ne mo ko no me ni o mo be ko
mema wa halfway di one nam na wo moja bebo sensa mono. Hallelujah. Amen. Nyame man sorry e. Kristo fon sorry e. Aso fon sorry e. E ma kronkron fon sorry e. Amen. Ene sorry. Ene me condom paibo. Me say sorry o. Ma me sorry. Papa sorry. Nyame aso fon sorry o. Amen. Nyame aso fon sorry. My God. And any baby aba nyame fia de obenya wo nyame ho nko ana aba enye so obesom nyame Herod asefo ene de na mepese meka asafo no ose sa bere no oye nipa bi nipa otimi twese kan so obi ye sofo otwaniti obi ya sempaka fo otwaniti osofo mre bi durie sa na ababa wa bia your friend said Jezebel. Dazaba. Jezebel sorry. Jezebel sorry you. Yes. Sa Dazaba na ye kan wasa. Onsro sofo. Debi. Sofo onsro obi oyense. Na nipa your friend said Elia. Odifo Elia nipa ofreja na jaba. Oh. Chana no. Nipo freja o na jaba be hia soja fo otemeto ne nkrabo se o kire sese metwa uti na so na odifo Elia na wato yurem na osu obobra se urade nkono na Jezebel de na ni ayeden esesu onim de Jezebel timi ye ene ye nim de nipa bi di ye omutimi ye ye wa amafo mu de omanu kum nipa menya no ode na no be kum wa wade ode osofo de na no be gu ministry osofo ode na no ebe se so ama waka se unyankopon ni hompo wapa onyame ene maame ne papa ode na no se so obe se o manu wade se o manu adwuma o ti fi ho ti ebusuanum te brono no so ti adwuma kuo no company na wa enye de dia aso so wa gi akantan so fa enyo no enu tu aka dabi aso dia no ye no fi ho dia na enura me no kan ye asafo no o se o de krante twa Yohane nua Yakubu ti trinity ti sa boa Yakubu was wounded asafo no se wedi ensi biomo never again pai bola baba kete na omon pai bon ye pai ba no dey and ye be soma pai bo travel ye be Psalm 107 verse 20 so asoma nyame asem asoma pai bo bolam ukrom ufie adwumam ho fie ho nipa bonefo won de wa no se nipa won o ye sumade na ene nipa bi so ha Paul ni Silas almost so how one p now no kind to lesson from Acts chapter 12 from verse 1 corner and no Acts chapter 12 no and no ye nipa your friend say Peter no nipa how mo they send to Acts chapter 16 as from verse 11 to 27 also for nipa bi so ha na ewa enti ye fanfru 25 no also ono na ode oha ye de bia ye kwa sorry also for Silas ne Paul mo kwa so lo di mochi e na obi koda sunsu bi di wachi obi kwa adwuma mu a obi di wachi baby bi obi wure bia de na di wachi a wonkwa ukodwa so a baby odi dwa baby oton nwoma nyina na atamfa atwa kwa obo boni pempa na waye sa ma boni pempa na se waye sa papa kenede ka oba ko pa na cho never again. Ene nipa bo onka no ho asamo da so tensama o kan fa ho no me say like a karma nene be di amount Amen. Karma nene be di law of nature and nene be di Amen. Na da so mu no Paul ne Silas bompa ye to dwoma onyankopon na ne duafo no tie hallelujah 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 BBC na munum ho BBC won na ahoma sansa empire bono de BBC ya so hefo no firi na munyane ye no na ohunu se afiase aprona biebie no twene nkante se anka obedi ne ho a efiri se osu se ne duafo no adwane asofo fese nyankopon hira mama ne papa yes nipa solitaire so solitaire Paul anka ne friend so no nipa solitaire Silas no osofo ose ye chi won
Ye de konson gu ye de wagu afiase aso ade ba ko pe no kan oso okai de ye Yakubu no James no o tiam ka say never again de ye namu nyina ye be fra Awurade de ye namu nyina ye be to nyuma ma Awurade de ye namu nyina ye be bompa amen enne obi mompa ye biom ayura wash obi ma ena make say hwese sister bi wusu o tie lisu usu se prapra ye hwese papa bi o to ntimi mompa na waye din hwe Paul ne Silas omanye sa di omunamu no di nipa di omunamu no omo say never again can never again with your can never again can never again Facebook can never again YouTube can never again me say TikTok can say never again kase rate and nano pay enumere ya retonya kopon everade ni paso rema everade ko mame everade jeme mano jeme juma no jema wade no jeme nkwa no jeme seseya yeso demo prayer ta pray amount of
Jesus Christ. Shout fire 3 times. Fire. 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 Prayer number 2. We are committing the whole day into the hand of God. Yes, to the morning in a share radensa. We did no more appointment, baby. I'll call Moamoko Dijamukoton, Yama, Mautu accident, no dorsal, Cassel Raden, Raden, say, Yam fire, Yam fire, and showers, and showers, obey now, and a day showers, shall we pray now? Shall we pray? Make the day into the heart of God. Pray for the command the day. Command the day for Jesus. Pray for the day. Pray for God blessing. Pray for God grace. Jesus. Shout amen 3 times. Amen. 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 Nature say enyeho. More space in the swing. Type of amen. Amen. Prayer number 3. Any evil agenda. Jesus. Any evil dream. Yes. That your body be a yes or so. The body for the gene to be a yes. Bible said you 2 amen. Obetum. Proverbs chapter 26 verse 27. Kase rade. Obone for ni shishe ye. Obone for ni shishe mejuma. Mejuma warrior. Pomode. Pomode Christo som. Yame som. Metre ne ya brabo. Ma. Mema Erade Obone for na mana. Obone for na fidie. Obone for na fidie. Anobone Akodie Daye basa Daniel Enko baby efre nipa bi susu efa me home efa me dwuma ho efa wade ho Africa sem ho efa Daniel say ya back to sender pray back already upon again. Break it out.
In the name of Jesus, shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Shout, I roll back 2 times. I roll back. I roll back. I roll back 2 times. Proverbs 26:27. Yes. Onyankopoma adebia yesum semra oso ensan ko babia efre. Amen. Kese wrade. Enedey me fra sumdwe, me fra bambo, me fra yaresa, me fra danse, me fra moi, me fra wrade ho, me fra wrade ni mutie, me fra wrade asumdwe, enyamedea, enyame madea, enyame di frenye ishira, enyame di frenye ishira, sunye ishira, me didi ne menom nye ishira, wo yesu demo, amen. Obi a wo hwe me a wo tie me, yes Lord, energy adanse, amen. Obi fa dance ne dey, amen. Ti adanse, amen. Ti kasema dance, amen. Ayaresa dance, amen. Adetomo dance, amen. Sikamo dance, amen. Aboafo ma dance, amen. A dance fa, amen. Akwentu ma dance, amen. Also fa, amen. Jiwa dance, amen. Nyame bo bibi adane, amen. Enko baby e free, amen. Sumbi bo adane, amen. Obi nya dance, amen. Su edane sede, yes Lord. Jiwa dance, amen. And that day me impa your mouth said the uye biara enye ye mouth. Amen. 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 Me be tete for that tomb. MCR. Fana mana teso. And then me fani pa mienu mi ensembi monya mo ha no munyina ma awrade. Na ma no ye mienu mo amohwe TV no. No more space no so numbers in the good screen anymore. 0557 000 967 0553 53 89. Ufre pay at your home through a fiddy no home. Uti home pet may you were frame. Praise God. Hallelujah. Udini baby or casafrina dear now jam my radimana. But me did the man made cassette spinters. And a penny jam and then my how you corner the daddy in a rack. Mama efe spinters made no ma edosuko yesu mojem. Nyankopo mama dance bakoma swade emremu yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Ujina so udini baby okase free. Mentel can fear. Praise God. Hallelujah. For Christ. We're back to 30. Radio ya for Saya Mama ya de ne ma kwentu sem we radio ma Abraham 2 Genesis chapter 12 no mama me mai so akwentu enye yi. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fru na dia na ojemma radio.
Awurade a woyɛ yaresafo wafra ma wo man tampia no man sane yadeɛ. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fru na dia na ojemu. Achesene maame ni gudu kasasi sunyan. Maame Lizzie. Mjame ne mma mu busua ye haw ko kotem jani nyina mu awurade. Maame Lizzie sunyane. Bible say ye nya asem on no beka amaye. Okoto nsem nyame nin konima ho. Amen. Ona omma nyina nyame mama dance me say divine protection mama. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby okase fru maame. Maame amate le freti akra. Maame ti o maame. So sundaye bakta. Me sundaye na me nsuo na me ni na me shishu kwata den ko mayembe. Me no bompaye da ye so basa ne ekirisan da ye bia wo so de fa ho ma ho me de Yesu di twa da ye no firi shebre mu ye sign da ye born sen ko ba bi free. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udeni ba bi okase fru na de na oja mu merade. SMS Francisca mukase sefu mase. Francisca Metio. Anya say me jam me ba oda me say ene me juma se ni na mu ma erade. Francisca me do she Kristo mojam onyinsa no nyame mo ho ban edu so kwa wo so nyame ma wo mfa ho ba wa koma so ade so mrem. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase fro na de na oja mu merade. But on the gradis because of your crack. Mame Gladys Metio mame. Exam of them would be in ma to Erade Gladys akra. Ayaresa erade dia Kristo man tampian ensaw yade o maso so nyame mie wa dwene mu nyame ma wa dance wo Yesu demo. Amen. Amen. Hello. Praise God. Udini baby okase. Hallelujah. Metio. Kasafu upoja. Bijami how many na ni na eni ko na eduma fam eni sukuu seni Erade kofodua wa fona ne ma me de won nyina hye erade sa wo sukuu sem wo dwuma sem wo sika sem o nyame ma wa dance wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah, Papa. Odini baby okase free na de na oje mu erade. Papa chori family sen kasa fi san Papa chori sino erade se on fever abet. Erade baby bia abet wo bia nyame favor tono so nyame mana dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odini baby Erade yade bia tete wa fana neni ni yem di abehye ni yem. Erade Kristo ba tapio de say yarwa. Nyame ayare stand and flash Kristo moja and flash my system imo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Odini baby okase fru na dia na oje mu merade. Pacho FM ma comfort kasa film kwa some yefunu. Erade ma comfort yare ni yefu yade nyame ayare stand to me no and twemfa ma comfort him. Ji wa yare stand wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Because FM ma me go so kasa fira banake. Mami. I'm afraid that my phone is ready. About me, I am presenting Marshall Service. Erade wafra hia yare sa le maso so osre omobruhu no wadoye senton so. Amen. Amen. Hello. Udini baby Jam how jam you jam bread na my Erade wakwa wafana wakwa to wenim kire no ni how na money mana dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okase So we jam and the mind because of them. I don't know what time. Erade wafra so here divine protection. Erade manan turn in the muscle. Amen. Amen. Praise God. Hello. Kanti kan udini baby okase free na dia na oje mu erade papa. Kanti kakasa. Mijama wari ene majuma. Erade wakwa se na wate na juma sem. Erade
buano na mana dance. Amen. Praise Amen. God. Praise God. Good morning. Good morning, Praise sir. God. Hallelujah. Udini baby okasa Africa Antigua. Hello. Kasa papa mitio. Abacho me kasa Accra. Efrem Isaac. Mitipa. The driver ni kam de mama ya so betu bia ma me ba me ya me anyo. Isaac Accra me bomb by Bible says sa enye dwumama nsa ni ni de. Me de Yesu de tweka ma. Me tweka ma. Bomb by say nyame connect to man divine helpers. We Yesu demo. Amen. 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 For the last caller. Praise God. Praise God. Hallelujah. Oba pa udini baby okase free na de na oje. Oba mi ti o mame. Me jana bo afo na wade na de. Ewrade wa France na bo afo. O chai ma ewrade se ewrade bom ho ban ni hira wo ma. Amen. Producer. Amen. O say the last caller to so mame fa no. Praise God. Udini baby okase free na de na oje mo ma ewrade. Mpacho mini ya me kasa free tema. Tia tema mi ti o mame. Mpacho bisese rade baji mini mikunu afi ohawo nya mani bi ayo fomu. Ewrade me soma wasem kotema wa fana onene kunu ha bi omunamu bia onyame abasa no somo nyame nyimu firimu no mama dance o Yesu demo. Amen. Amen. Mestre se kamenya kamefa fon mefa mune mo kasa bompa ye pi anso ye de mre na ye adwuma enti no mesi ya me sign out mene masofo no ofra ye no mu bebo mpa no ma ba ko e ka ho e ye 0557 30 90 Sompa first service e ye a Monday to Friday ahomache 5 to 6 follow na obeye nshira sabre de ma me fanka botia wabi ema sabre MCR ode eye sofu pom eye Archbishop, the late Archbishop Dr. Samuel Richard Ade eye ye papa adodo no freno se Archbishop Emeritus Dr. Richard Ade onyame abefa no eko na homechie no na papa aye adwuma o pasofo aye adwuma wo man Ghana ni wiase a papa aye adwuma papa ya tete asofo abrum pem nan apete won egu wiase na se na idodo no anim no papa yi ene wo sukua ode tete asofo aye friend Archbishop Ade Theological Institute AATI, formerly known as Shalom Bible Training Center for Pastors. Anyame nam so tete aso from pempem. Ono so na nyame nam no so the International Council of Churches and Ministers of Great Britain, ICCMGB, edby asofu ku kesia asofo ediye nyame dwuma. Ono so no ye founder e wo Shalom United Church. Shalom asafo wo wiase na nyina ono no de bai papa ya boy juma na rade abe fando kona homejim enti Shiloh asafo ene Archbishop Ade Theological Institute and International Council of Churches and Ministers of Great Britain ene nebushia wana of Free Eastern Region adukrum nyina ese ene day ene yawa day ye de papa na wodweda enka se boy free ye papa ya de nyina Archbishop eye divine ajimai bedu se ene anope eye presiding Archbishop ene any president or also the International Council of Churches and Ministers of Great Britain and only bishop ahodo ni apostles ahodo ni reverends ahodo say one nyame afa papa iso atete mu asofu nyina ni adofo nyina nyina yenkohia ewo and the Heroes Park akane no ye friend Sakasaka Park Kumasi Sports Stadium ewia dumieno 12 o'clock yi ekusi anumere 6 o'clock na ye mfanshe papa yi enumonyam enti mon hye so se obi biara emra na papa wa ye adwuma edumere so se ye hye enumonyam enti ewia 12 ya
asafo no nyina yemutwe na yenkohia na yemfa enkai papa yi na wohweda enti ne sa ye nti enne mo a ya wada bia mo ba cancel e wo sida worship center enne cancel na emba so na ochira no pa fia da mpa bokase ne de ebeba so enti mene masofo so yekọ Heroes Park me ametiwe papa no ene share me sofo papa no me papa prekope ya mi shira so bay yenkofa anupa no nsia no kase bono emro no nsia kase bono yenkofa mro. Have a good day. Bye bye. Ote ayaresase asono se wa pomodin ana asono se wa hoden yare bia woni efre timanu maduro abra wonim yare no kofa bai we eye 21st clinic yenyina so a yede sa yare wo 21st clinic no yare a amanfo titiri ni abrochirefo enim se yesa pa no ene yare e friend se sciatica se ye kase sciatica eye ehuma bi a efri osisi achi se de ohu wo screen so yi fa wo to ase fa wo nantu besi fom aya na etwetwew eye wo ya tutu titiri ni anajo etimi ka ona ba kope se de ohu yi na ema se wonante akakra na eye wo ya ntimi nyina na so etimi ma mpabo akrampo wura ohu 21st clinic ibenya botre achirechiro mu wahu se yare na eso afa osisi achi ni nyina no ewani efri ye lab emoje mu ahwehwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opesu hu se de enwoma sitie ewo yefunu mu pesu hu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nwoma nyina no etwa ho mfonyi ne ye hu ade property a haw na ye wi a ye de abibiduru a ekwa anim ye hwehwemu customizing highly efficacious medications and ye de emawo fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asasi su nyina enemre yi mu no dodo na no efri yenuane die mu enti se aduro foforo ekofa yenum akwa ewo sendro no ehotie esono mfidi a ye de hwehwemu